Kajing puli na ka kitab menengkong jong Samuel. David ula ong ha usol. Wat sya ba uno ubriu untolor mensem na kadaw jong Usyakri jong pi unlej bat yakun ya une Philistia. Usol pat ula ong ha David. Hinom la ban lej persya ya une Philistia ban yakun bat Namarba pilong tang ukna samla. Mau pade ula long uriu ya le nado dang samla. Te David ula ong utrai balapalai im yanga naga tersim using panaga tersim kadengem pelai im yanga naga keti une Philistia. Kumta usol ula ong ha David kelej bat to utrai undon bat pi te ula shim yala udeng do haga keti bat ula tam santeliki mau kibajeli na ka wadoi bat ula thep yaki ha ka jula ne ka yarong nong ap lang brod jong ula bat haga keti ya ka bator serwia bat ula lej shajan uta Philistia ro ula wantor bat ula poi hajan David lembat unong king state jong ubaya hakmat jong barhaba uta Philistia ula pej bat ula yoi ya David ula ben ya namar ula longtang ukna samla ubasau kerang berhabriu kador kadar te Philistia ula ong ha David hato ngadai ukseu bamewan syanga daki deng uta Philistia ula tim la telaya David daki belai jong te Philistia ula ong ha David ale syanga ngan ai kadok jong me haki sim jong kasuny bad haki merat jong kalom kawa David pad ula ong ha Philistia mewan persya yang ada ka wailam da usum bada ukapor Henry ngate ngawan syame haka kerteng jong utrai kipai ublei jong kikan hun ya pom ke Israel ya uba mela ben haka nikasngi utrai un sa IT ya me haka keti jonga ngan sa penyap ya me pat ngan krai ka kli jong me ngan sa ai bam ya kimet yap jong kipai Philistia menta kasngi haki sim jong kasuny bat haki merat klau jong ka kendau bakumta kepertai baro kan satip badan ublei Israel bat une upai lembung un satip ba utrai uplai im da ka wailam bada usum namar katma kadai ka jong utrai bat un ayame haka keti jongi haba uta Philistia ulayeng bat ulator syajan banya kendo ya David ro ula mare thai syaka jakaya le banya kendo ya Philistia te David ula klo ya kakti hapo kapala bat ula sei uwei umau ula kawang ya baladai pak ya uta Philistia na silang mat umau ula ngam hak silang mat jong bat ula kelon da pelup hakendo kumta David ula job ya Philistia da kabatur serwia da umau ula pen kelon ya Philistia bat ula pen yap artat ya Syamdon wailam hakakti David te David ula mare bat ula yeng halor Philistia bat ula shim ya ka wailam jong ka ba ula sei na ka jensob ula pen yap ya bat da katahi ula krai ka kle jong haba ki Philistia kili yo ba uklawai jong ki ula yap kila petkrat kaktin jong utrai kajing puli naga gospel katkum Markus ujisu lalai biang siya kasinakop baladon hangta uwe ubriu berko kakti te kila thap ya ban yo ladaun pen ko ya hakasabat bakumta kin yo ban kem daw ya ujisu laong hauta ubriu berko kakti ale shane syakmat nang ta ulaong haki kay kabasyongan hakasabat ban le bahane ban le sniu ban pelai kajing im ne ban penyap kipat kilas ngap laka ngap
Ujisu ula pai saudang ya kida kajing bitar. Ula ngau si artat ya kajing mutulap jangki bat ula ong hau tau breu. To kener ya la kakti. Te udah kener. Bat napan ko ya kakti jang u. Ipharisi kilami na kasinakok bat shi sendon. Kila ya kendo bat ki herodian. Bani selakum no ban penyap ya ujisu. Kani ka gospel jang utrai.